Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbimiz Allohga hamd sana maqtovlar, Payg'ambar sollallohu salovat sharifalar bo'lsin. Hamma bugun inshaalloh sizdan bilan biz eng haqiqiy bo'lgan, eng haq bo'lgan qissalarni Qur'oni Karimdan inshaalloh o'qirmiz, yaxshimi? Alloh taolo bizga siylagan qissalarni, chunki Qur'oni Karim degach ko'p kishi ko'z oldina keltiradi. Qur'on kitob qatlovli bir kitob, shulay bit, ani anglab topolmay, ani o'qirga kerak endi. Lekin narsa turida yozilgan ekanini anglamasang da yari deb qo'yib ko'z oldina keltiradi. Shulay bit, ani uchun muhim boshidan oxirina qadar o'qib chiqib, lekin Qur'on bilan o'ylanu, Qur'on turida o'ylanu. Ko'p vaqt endi kishi ana narsa yengilchagina o'tkazadi. Ne uchun bunday deb aytdim jamoat? Chunki ko'plarimiz 5 vaqt namozni o'qiymiz endi ko'pdandan. Lekin ali Qul huvallohning ma'nosini bilmaymiz. Alhamning ma'nosini bilmaymiz, shulay bit ayat. Mana kimlar madrasada o'qigan albatta ular buni o'tgan. Lekin ali kimlar masalan namoz o'qiy, suralarni bilar, lekin narsa ondagi ibratlarni anning ma'nosini endi ko'p vaqt bilmaymiz. Men shunga ko'ra butun kishi deb aytmayman, yaxshimi? Shunga ko'ra mana bugun inshaalloh biz sizlar bilan Qur'onda bo'lgan qissalarni inshaalloh endi qavatlarmiz, Alloh bersa. Chunki Robbimiz Alloh subhanahu va taolo bir oyatida aytadi, "Siyla qissalarni" deya, balki ular o'ylanirlar deya. Mana qissalarni siylaw bizning endi ko'rganingiz bordir, Baxtlilarning sirlari degan kitob, Mahmud Hazrat Sharafiddinning shulay bir g'ibratli qissalar, bir hikmatli qissalar, shularni biz narsa qilamiz, shularni biz o'qiymizda, o'zimizning turmushimiz bilan chog'ishtirib, o'ylanamiz. Shulay narsa turida yozilgan. Narsa turida bizga avtor aytirgan tilaydi. Endi hikmat bunda yashirilgan, shulay hattoki endi Hazrat ana oxirida anglatib berilgan tirishar, shulay anglatib bizga mana bunday g'ibrat, bunday g'ibrat deb bizga endi anglatib beradi. Ham Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda qissalarni oyatlarga solgan, shulay ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aliga qissalarni anglatib bergan. Ham endi bugun biz sizlar bilan inshaalloh Alloh taolaning bir payg'ambari turida inshaalloh siylashamiz. Qur'onda necha payg'ambar esga olinadi jamoat? 25 payg'ambar, shulay. Eng boy bo'lgan payg'ambar kim? Sulaymon alayhissalom, shulay ayat. Ham Sulaymon alayhissalomga qissalar Qur'onda shulay bor. Ham Sulaymon alayhissalomga bayli bo'lgan bugun endi biz sizlar bilan Qirmizqa surasidan inshaalloh qo'yib qissalarni olamiz. Sulaymon ham Qirmizqa orasida bo'lgan qissalarni inshaalloh sizlar bilan bugun inshaalloh o'qirmiz, yaxshimi? Chunki deb aytlar, mana belgili bo'lgancha Alloh subhanahu va taolo, Alloh taolo Sulaymon payg'ambarga otasi Davuddan big zo'r podshohlik, zo'r boylik ham bitta kuchli askar berdi. Ana hayvonlar, ana qushlar, böcekler, tilin anlav salatin berdi. Ham Sulaymon alayhissalomga hatta jil bo'ysuna edi. Agarda Sulaymon aytsa jil bu yoqdan isma, mana bu yoqdan istisa, jil shu yoqdan isaydi. Ham Sulaymonga jinlarda bo'ysundi, kishilarga tug'il. Ana jinlarda bo'ysundi. Agarda endi xatirlasangiz, jinlarning ham kishilarning mana shu surada bor endi u kila, ularning kuchlari turida, birsi bilan birsin chog'ishtirib, hatto Alloh taolo odam bolasining kishining jinlardan da kuchli bo'lishi turida bizga aytadi. Ham qarag'iz, Sulaymon alayhissalom zo'r podshoh. Ham onun buyuk askari bor, onun zo'r askari bor. Hatto deya, mana bunda Alloh taolo ya'ni Qirmizqa surasida Naml surasining 17-oyatida bizga aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa hushira li Sulaymana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un." Ya'ni endi Sulaymon yonına
аның җеннәрдән, кешеләрдән һәм кошлардан торган гаскәре җыелды ди. Аларның һәр кайсысы хәрби тәртип белән тезелгән иде. Карагыз, зур хикмәт. Ягъни инде җиннәрдән, кешеләрдән һәм кошлардан торган гаскәре җыелды. Ягъни инде хәтта кошлар да үзләренә күрә бер гаскәр булып җыелдылар, шулай бит. Һәм көчле батыр була Сөләйман галәйһиссәлам. Чөнки аның гаскәре бик күп, бик зур. Һәм шушы гаскәренең күплеге, карагыз, менә үзебезгә генә карагыз әле. Хәзер берәрегезне менә шушында чыгарып утыртып, әйдә менә шушы җыелган халыкка сүз әйт әле дисәң, тез буыннары калтырый башлый, шулай бит. Теге авызда әйтәсе килгән сүз дә чыкмый башлый. Уй фикерләр мутала башлый, калтырана башлыйсың, шулай бит. Әйе. Бездә ул нәрсә үткән бугай инде ул. Ләкин нәрсә барбер, менә монда сезнең каршыга чыкканда борчылу бар җәмәгать. Уйламагыз, хәзрәт чыга да монда матур гына сөйли. Теге яктан караганда ул бер төрле. Ләкин моннан караганда барбер нәрсә борчылу, каушау дигән нәрсә ул була. Әйе, аны берничек тә башырып булмый. Шуңа күрә дуга кылып чыгасың монда чыкканда. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри ваhlul 'uqdatan min lisani. Яхшымы? Әйе. Аңладыгыз нәрсә турында икән? Я Раббым, минем күкрәгемне аш. Әйе. Ва яссир ли амри. Әйе, минем инде шушы эшемне җиңеләй. Ваhlul 'uqdatan min lisani. Һәм телемдә булган теге төенне шиш, Я Раббым дип дуга кылып чыгасың. Һәм Сөләйман галәйһиссәламны күз алдына китерегез. Ибн Кәсир үзенең тәфсирендә әйтә, Сөләйман гаскәрендә 1000 гаскәр башлыгы булган. 1000 гаскәр башлыгы. Һәм һәр кайсының кул астында 100 мең сугышчы булган диелә. 1000 гаскәр башлыгы һәм бер гаскәр башлыгының кул астында 100 мең кешесе була. Ничә? 100 миллион кеше. Бер Рәсәй басып тора. Һәм Сөләйман шуларның каршына чыга. Һәм каушамады ди. Һәм ул алар белән иң камил рәвештә идарә итте, карагыз. Шушындый халәттә дә Сөләйман галәйһиссәлам каушамады, үзенең гаскәре белән иң камил рәвештә идарә итте. Көннәрдән бер көнне Сөләйман галәйһиссәлам үзенең шушы иге-чиге булмаган гаскәре белән сәфәргә чыга. Һәм юлында аның очрый кырмыскалар даласы. Менә җәй көне печән чабырга барасың бит, шулай бит. Шундый матур печәне, шундый яхшы җир, чаба башлыйсың. Әле бер кырмыска ясы килеп чыга, әле бер кырмыска ясы килеп чыга, шулай бит. Әгәр дә күңелеңдә иман булмаса, анда кемдер инде матур сүзләр дә кычкырып җибәргән икән, шулай бит. Аллага шөкер, безнең күңелләрдә иман бар, без инде сабыр итеп калабыз, шулай бит. Ләкин менә Сөләйман галәйһиссәлам чыкты кырга, далага, артында теге ничә миллионлык, 100 миллионлык гаскәре. Һәм инде аның юлында шушы кырмыскалар чыгарды. Далага юлыкты бу, шулай бит. Һәм шунда Сөләйман галәйһиссәлам без әйттек, кошларны, бөҗәкләрне ишетә ди. Ишетеп ала бер кечкенә кырмысканың, ана кырмысканың үзенең шушы аның карамагында булган кырмыскаларга мөрәҗәгатен. Менә кырмыска ясына карагыз әле. Кайсы ана, кайсы ата, кайсы бала икән күрәбезме? Аермыйбыз да, уйламыйбыз да, шулай бит. Кечкенәрәк чакта инде өстенә басып китәләр, шулай, яки кемдер җимерә, кемдер таяк тага, шулай бит. Һәм башкалар. Ләкин үсә төшкәч без инде аңлыйбыз, булай эшләргә ярамагандыгын, шулай бит. Ләкин карагыз, гаскәр башлыгы Сөләйман галәйһиссәлам. Нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Хәттә иза атау ала вадин намл قالت намлату я أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ди Аллаһ Тәгалә. Алар кырмыскалар даласына килеп җиткәч, ана кырмыска әйтте ди. Эй кырмыскалар, ояларыгызга кирегез. Сөләйман һәм аның гаскәре сезне күрмичә дә токтап хәлак итмәсеннәр диде.
Ягъни инде ана кырмыска үзенең кул астында булган кырмыскаларны алар өчен борчылып нәрсә диде? Халак итә күрмәсен диде. Халак итә күрмәсен. Чөнки кырмыска белә иде Сөләйман галәйһиссәламның гаскәре зурлыгын. Һәм инде үзенең нәрсә? Шушы кырмыскалар өчен борчыла иде. Һәм Сөләйман галәйһиссәлам аның әлеге сүзләрен яхшы ишетте һәм аңлады. Шушылай кычкырганын. Кырмыска нәрсә дип кычкыра җәмәгать? Ишеткәнегез бармы аның кычкырганын? Ишеткәндә без шулай бит, белмибез дә без аны. Аяк астында йөри инде, теге өйгә керсә су сибәр шулай бит. Анда агып куябыз, клей куябыз һәм башкалар. Кирмәсеннәр шулай бит. Ләкин мөрәҗәгать итсәң, бәлки аңларлар инде шулай бит. Без инде аларны ишетмибез. Шулай бит. Һәм менә монда шушыны ишетеп, ягъни инде Сөләйман галәйһиссәлам ана кырмысканы кычкырган ишетеп, елмаеп куйды. Елмаеп куйды. Менә монда Аллаһ Тәгалә безгә гыйбрәт бирә, карагыз. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Ике җитәкчене очраштырдым" дип. Ягъни ике җитәкче очрашты. Берсе кешеләр белән идарә итә, берсе кырмыскалар белән идарә итә. Ике җитәкче үзара очрашты, шулай бит. Һәм инде һәрберсе үзенең гаскәре һәм үзенең кавымы өчен борчылды, кайгыртты. Ягъни монда Аллаһ Тәгалә безгә шушы кайгыртучанлык дигән сыйфатны күрсәтә. Менә монда Пәйгамбәр саллаллаһу бер хадисенә тукталасы килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Куллукум ра'i ва куллукум мас'улату ан рa'iyatihi." Һәрберегез көтүче ди. Һәрберегез көтүче һәм һәрберегез үзегезнең көтүегез өчен җавап бирә. Көтүчеләр кемнәр соң алар? Көтүче. Һәм аларның көтүләре кемнәр ала? Карагыз, ирләр, без гаилә башлыклары шулай бит. Безнең бар хатыннар, бар инде балалар шулай бит. Бар безнең оныклар, оныкчыклар кемнәрдер шулай бит. Ягъни безнең бар кемебез? Көтүебез бар. Һәм һәрберсе өчен җавап бирәсе, хатын өчен дә җавап бирәсе, балалар өчен дә җавап бирәсе шулай бит. Хатын кызның да үзенең көтүе бар. Хатын кыз ир каршында балалар өчен җавап бирә шулай бит. Балаларның да үзләренең көтүләре бар шулай бит. Алар да нәрсәдер өчен җаваплы мәсәлән. Менә шушы инде ул кайгырту җаман. Кайгыртырга кирәк, чөнки бүген Аллаһның мәҗлисенә килгән кешеләр монда имгәнергә тиеш түгел шулай бит. Карагыз. Шунда булай ди Аллаһ Тәгалә: "Фатабассама ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين." Yani indi ey Rabbim di. Yani Süleyman aleyhisselam yılmaydı diye. Ol avuz açıp gülmedi. Hem etti ey Rabbim bina hem ata anama bergen rahimligin üçün sina şükür itüne. Hem sin razı bulurluk iyilikler kulunu mina nasip etti. Yani Süleyman aleyhisselam her vakit her daim şükür etti. Ni kadar gene onun kul astında güç bulsa da, parçalık bulsa da, ne kadar gasker bulsa da, nerse dedi? Indi şükür etti. Rahmetin bilen meni izgi bendelerim cümlesinden kıl dedi. Yani mene bu bizden her biri bizge karagız. Koy vakit uylanabız da nersedir jitmi şekilde. Nersedir bina jitmidir şekillik. Şolay bir. Mene menekegine şolay indi. Bina eybetrek bulurga tiyiş, bina yaxşırak bulurga tiyiş. Lakin ni kadar gine bu dünyada baylık jiysak da bir bizde Süleyman aleyhisselamdan uzdıra almaybız cemaat. Şuna göre mana şuşu derecege erişken Süleyman'ın sözlerine bizge ihtibar etirge gerek. Süleyman aleyhisselam nerse dedi? Ey Rabbim dedi. Mina hem ata anama bergen rahimligin üçün sina şükür etüne hem sin razı bulurluk iyilikler kılını mina nasip et. Karagız. Allah Teala bizge sağlık selametligin berdi.
Аллаһ Тәгалә безгә күз нигъмәтен бирде, колак нигъмәтен бирде, тел нигъмәтен бирде, аяк нигъмәтен бирде, кул нигъмәтен бирде. Сулый алу өчен, сулар өчен Аллаһ Тәгалә инде үпкә нигъмәтен бирде, шулай бит. Телләребез эшләп тора, аякларыбыз йөреп тора, кулларыбыз йөреп тора. Һәм без дә бу дуганы кылырга тиеш. Нәрсә дип җәмәгать? Рабби аузи'ни أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. من أبو سليمان عليه السلام من دعاسة. من أبو سليمان عليه السلام من دعاسة أجر ده غرب شيئا بالمساء. تطر شيئا بصلاة استقالة. تعال بروقم شان كره يخشما. تطر شيئا إيسي جزء قادر. أي ربم ديده. أي ربم. منا خم أتا أنما. Миңа һәм минем ата-анама биргән рәхимлегең өчен, инде син биргән шушы рәхимлегең өчен, нинди халәттә булсак та, сиңа шөкер итүне һәм син разый булырлык игелекләр кылуны миңа насыйп ит диде. Син разый булырдай, игелекләр кылуны миңа насыйп ит диде. Рәхмәтең белән мине изге бәндәләрең җөмләсеннән кыл. Карагыз. Рәхмәтең белән мине изге бәндәләрен җөмләсеннән кыл. Һәм менә бу дуганы инде безгә күбрәк кылырга кирәк. Шулай бит? Аллаһ Тәгалә безне, әти-әниләребезне үзенең рәхимлеге белән шулай бит? Нәрсә эшләтте? Шушы дөньяга кылды. Димәк, без Аллаһ Тәгалә шөкер итәргә һәм ул риза булырдай игелекләр кылып яшәргә тырышырга тиеш. Шулай бит? Һәм инде Карагыз. Аллаһ Тәгалә Сөләйман белән Кырмыска кыйссасында безгә әле бик зур кисәтүдә ясады ди. Ничек кенә бөек булсаң да, үзеңнән түбәннәргә зулымлык кылма, кыерсытма. Аларның кулы җитмәсә дә, Раббыңныкы җитәр, хишикләнмә диде. Ягъни инде күп вакыт без бу дөньяда дәрәҗәләргә ирешү сәбәпле кемнәрнедер кыерсыта башлыйбыз. Кемдер безгә кичкенә күренә башлый. Хәтта мәсәлән, үзебезне инде күпләрдән югарырак күрә башлыйбыз. Аллаһка якынрак бәндәләр итә башлыйбыз. Шулай бит? Хәтта үзебезне тегә бер төрле әйтим инде, кирәкле кишер яфрагына әйләндереп куябыз. Шулай бит? Кайвакыт. Менә шушы халәттә Аллаһ Тәгалә безгә дәрес бирә. Карагыз. Ничек кенә бөек булсаң да, нинди генә зур дәрәҗәләргә ирешсәң дә, дөньяда булсын ул. Байлыгың күпме синең? Исемең зурмы синең? Дәрәҗәң зурмы синең бу дөньяда? Нинди генә булмасын, нәрсә? Бер кайчан да үзеннән түбәнләргә зулымлык кылма. Зулымлык кылу гына түгел, бер кешене дә үзеннән түбән санама. Бер кешене дә үзеннән түбән санама. Менә мөэмин кеше шул, аның кулыннан һәм теленнән башкаларга зыян килмәс диде, шулай бит? Димәк, башкаларны без кыерсытмаска тиеш. Хәтта инде ла юмину ахадукум хәтта юхибба ли ахиһи ма юхиббу ли нафсиһи дип Пәйгамбәр саллаллаһу. Иманлы түгел шул, үзенә теләгәнне башкаларга теләми торып, берегез дә үзен иманлы санамасын. Менә үзеңә яхшылык телисең икән, башкага да теле. Һәм үзеңне башкалар янында түбән дәрәҗәгә куярга өйрәнеп яшә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның карагыз, үзенең сахабаларына булган насихаты. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам үзенең сахабаларын күп вакыт сәфәргә озата иде. Башка илләргә озатты, шулай бит. Башка җирлекләргә озатты. Алар анда чыгып киткәндә әйләнеп кайтасыларын да белмиләр иде. Нинди кешеләр белән очрашасын да белмиләр иде. Без хәзер каядыр барсак, алдан белешәбез, беләбез, барасы юлыбызны, кайтасы юлыбызны, кемнәр белән очрашабыз, кемнәр белән аралашабыз, хәтта шуларны алдан белешеп куябыз, шулай бит. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәдән чыгарып җибәргәндә, Мәдинәдән чыгарып җибәргәндә ул белмәде. Ул белде шушы җирлектә шушы кешеләр яшәгәнен. Ләкин ничек аларны каршы алырлар, ничек аларны кабул итәрләр,
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hatta sahabeler de nerse bilmediler cemaat. Hamına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytaydı. Rencitilgen kişinin duasından saklanan kur. Onun bilen Allah arasında perde yok. Bana yolga çıkıp gittin, sen gene rencitüşü tügül. Sende kimnedir rencitirge mümkünse. Senin de kimgedir ziyanın tiyirge mümkün. Bana bu yıl hacdan qaytqanda bizim bilen bolgan hal. Nege sahabeler alар izgiliklerini söylemiler idi. Alар bir-birisine günahlarını söyleyler idi. Şuşunday günahım var, нәрсә эшем икән дип. Теге изгилекләрне күп сөйлибез инде. Монда изгилек эшләр, ләкин мин анысын сөйлисем килми. Бүген бер günahым турында сөйлисем килә. Bir кимчелегем турында сөйлисем килә бүген. Хаҗга мәле кылдык җәмәгать. Мәккәгә бардык, Мәдинәне күрдек, әлхәмдүлилләh. Хаҗ гыйбадәте кылдык. Ләкин кайтышлый. Инде менә Мәккәнең шигин чыктык. Берләшкән Гарәп әмирлеге шигенә кирдек. Bizim bilen haçda olganlar hatırlıydı. Bir kafaya kirdik biz anda. Şunda bir kafaya kirgeç, biz indi tamaklarımız bik aşkan oldu kuresen. Bir iki kişigine aşayım degeni de 59-10 kişi aşadık şunda. Birovlar kirede zakaz biri çıkıp gittiler, ikinciler kirede zakaz biri aşalar da çıkıp gittiler. Tek kafada 57-58 hizmetkar butalı bitkenler balıkayla. Tegeler aytasiz, şunu xatlı kişi aşadık, şunu xatlı oqşatlılarga teşdi. Hamına şunda. Birsi ayta bir türlü, birsi ayta bir türlü. Amin aytam boshqa bir türlü. Aytam bitinisi aşadılar, bitinisi tülediler. Birsi kimde yok tülemediler de. Şundan bütün kimler aşagan, geri yomadan kirttik kafana. Masa aşadı mı tüledi mi tüledi. Aşadı tüledi mi tüledi. Masa tüledi mi tüledi. İndi tegeler oqşatalar biteler bizden. Oqşan birigizler. Es-summatı bilen. Evet aşağı ne? Şunda cemaat mana hacda bitinde adette sabır bulasın, sabırlanasın, sabırsızlandım. Bitnik sabırsızlandım. Çünkü yaşımını kitirirler şol kadar. Endi avıztaylarında bir şeysi kelmey. Yigitlerinde, avzılarında bir şeysi kelmey. Qabatdan avtobusdan da şurası kelmey. Lakin nerse yeri kiritip, ko'rsatib, bostırıp, anlatqachgina yarar deb birsaydi. Aytam yarar tugul, haq bo'lmaydi. Haqni o'tadi. Yarar endi deb qo'limni nima beraman? Aytam bermaysan qo'lni. Chunki biz haqni to'ladik. Bu aytam hojiyalar. Bu hojiyalar olarga aytam dunyo moli kerak tugul. Allar seni har birisi haqin kerak ekan orttirib to'laylar. Qaysi millat ekan, men boshqa shofer maqtangan, bu bizning millat kishilari deb. Avtobusga chiqib, qanday anlatqash yo'q, bular biznikilar tugul. Aytam anlat sening millating bo'lsa, Alloh ishlamasinlar. Bu aytam hojilar. Lakin Allohning rahmati shundan chiqqach, ko'ngil tinchlanmadi. Aytam bularga baxillik berasi qolgan. Ham shularga yo'l bo'yi duo qilarga to'g'ri keldi. Lakin uzoq o'tmadi. Alloh taolo g'ibratni ko'rsatdi. Shu telefonim bilan borgan edim. Ekrani oldan tushib ketdi-da, otildi. Mana 2 yil yurgan telefon bir qirshilgan yeri yo'q edi. Mana shu mezgilda tushdi-da, otildi. Ya Robbim aytdi. Endi shuning bilan to'xtalsaydi dedi. Shuning bilan bitsaydi, boshqa g'azab ko'rsatdi. Anda bo'ldi-da, endi qiziqadi. Lekin Allohning eski olma inshaalloh. Ko'rsatdan da Alloh taolo bizga yo'lda da shular berdi, alhamdulillah. Endi Allohning aytib ketaymi bir qizig'ini. Avtobusda yiqim so'rab boramiz bir zaman. Ortdan qishqirib yubormasinlar butun avtobus bilan. Bir sayda voditelni uyatamiz deydi. Yonunda boratirgan avtobusning qiridagi tege qolayi oshilib ketib, shulay terzaga kilit solingan. Orta o'tirishi avstaylar qo'rquvlaridan dunyo bitadi, onda voditelchi qo'yib ketdi, aylanamiz, voydib qishqira boshladilar, shir-shir kuyladi. Menda yiqim so'rab boraydi, uyanib ketdi. Lekin jamaat hozir kulki, onda kulki bo'lmadi. Shu o'zini aytamanlar sizga aytaman. Ranjitilgan kishining duosidan saqlanib turing. Ranjitilgan kishining, mazlum bo'lgan kishining duosidan saqlanib turing. Agarda biz bir kishini ranjitib, bizga duo qilsa,
ikinci kıssada nakşul turda var. Bu indi şulay Süleyman Peygamber bilen Kırmızıka arasında bulunan tağın bir kızıklı kıssa cemaat. Süleyman Aleyhisselam bir vakit o'zining askari bilan yomg'ir so'rab chiqdi. Yomg'ir so'rab, mana 2010-yilda da chiqdik, shulay 11da da chiqdik, 12da da chiqdik. Nechanchi yil yomg'ir yog'a boshladi ekan? Hatırlamayımızda Allah'a şükür. Yolga şey vermeyiniz şulay. Hatta hatırlamayımızda elimizde onu bakalım. Sen de hatırlamayımızda şulay. Ha? Bir 3 yıl kuruluğu var şulay. O 10. yılda ayrış adayında 3 yıl oldu kuruluğu. Ham turalım. Dolağa şıgalar, asker, hem yollarında parasalar, bir kırmızıga ortasına yatkan, ayakların üstüne ko'targan, hem dua kılar. Mesela dua kılar, ey Allah, biz de senin mahluklarından bir halık değil. Biz de bir halık değil. Yani kırmızıda Allah'ın mahluklarından bulan bir halık. Eğer bizden işirmesen, biz halak buluruz değil. Yani gadigine. Allah'a şul itip müracaat ede, gadi tilde. Hem şu kırmızıkanın duasını işitip, şu arkasına yatıp bulun ko'targan kırmızıkanın duasını işitip, Süleyman Aleyhisselam o'zining askaridan bo'ldi da, barimiz qaytamiz deydi. Barimiz qaytamiz deydi. Allah sizden boshqaning duosi bilan suv bermaydi deydi. Kichkinagina bir kırmızıkanın duası sebepli Allah Teala suv berdi deydi. Chunki anarşimiz hali yomg'irga ehtiyoj yo'q edi, shulay biz uni narsa ekanligini bilmaydi. Hamma 2010-yilda yomg'ir bo'lmag'ach, yomg'ir namozini chiqaramiz. Kimgadir qiziq, hozir qiziq. Yomg'irga chiqaramiz, shulay deydi. Anda evliler qarab qo'ya borasiz deydi. Endi yomg'irga chiqaramiz, shulay deydi. Kimdir endi o'ylanib borar, ey Rabbim, baraklar qo'yib etinglar deb shohidlarni bo'lsin deb shohid. Kimdir pishanlari kiyanda, ya Rabbim dedi yomg'ir berdi deb pishan kiyadi. Ham teganda chiqqach, qo'llarni ko'tarib, kimdir ixlosdan duo qilaydi, shohid. Kimdir ana kishi ko'taradi deb ko'tarayman deb ko'taradi, shohid. Ham duo qilamiz. Allohdan so'raymiz. Endi qaytganda nashashi kishi Orang baralar koyuyor. Ne teyinde bulup var olay. Ne teyiden ki yer olay. Böyle karar bir komşu düştü olay. Yani eden balası nesleşti. Yani din kaldığımda varmış böyle. Diniki kabul değilse ki de. Abi Süleyman Aleyhisselam ne etti? Eğer de jil bu yaktan istiyse jil şu yaktan iseydi. Ama da paramasına nesleşerdi. Askerin iyertip alıp çıktı dolağa. Biliriz, yigitler, yomg'ir so'rabmiz dedi. Ham kichkinagina Kırmızıkanın duosini eshitgach burildilar. Siz nima uchun duo qildilaring dedi. Mana 2010-yilni bosimga chiqib yetgach, yigitlarga burilib, og'zilari, opalarga Cemaat bunları kırmızı dua kılgan yine bizim için eyde qaytib deseler, bu Hazret okuldan yazgan deyirler. Var mı? Lakin Süleyman Aleyhisselam Allah'ın hakkını ötevden neyse, şimdi söyledim. Bana kıldı mı Kırmızı'da? Kırmızı'da duanı kıldı. O askerden oldu da etti. Ulama azanlar asker geçti. O vakti kişilerdi. O 100 milyonluk asker. Allah'ın yetekçileri var. Allah küçük kişiler. Hem şu Kırmızıkanın ihlas yalvarımı bilen yer üstünde yağmur yağar. Şu vakıgadan sonra yağmur yağacak. Hemen da Allah Teala görsədə Ədəm bağlarının Allah Teala qarşında tegiz ikəni. Mənə tağım bir nərsəni iskertib ötəsim kilə. Hazır gündə zaman aşındı ayləndi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm şolay deyib, aytib qaldırdı bizə. Qiyamət günü aldından
kişinin derecesi onun gılımına karab түгел, onun baylığına karab bulur dedi. Mana ko'p kişi şuşu narsaga iyara. Kişinin akıllı mı ol? Bilim derecesi ne kadar iken değil mi? Qarab bu yaxshi mashina yeri. Значит, bu kerakli kishi bu. Bunun mashinasi taksi beyni bizning ilmikka. Yaramay masana ixtibor berayim hali deyishlar. Mana kuchtanashni yaxshiroq qilishga kerak. Mana bu kichkina kuchtanash bersang bu anlar ikkinchi yo'l. Biroqda qaramaysan. Hayır, bunun derecesi zo'rroq. Narsa o'tirga aql sotib o'tira. Anda 3 diplomi bor, 1 tiyin akçası yok. Mana kişinin rizığı Allah Teala tuğan işi yazıp koygan. Şuna göre kimdir 2 işliğe okuy, milyonlar işliği. Kimdir 5 işliğe okuy, uşunu şıkayolga bir yaşay. Bu Allah Teala'nın bergen rizığı. Biz oylayız kişi o'zi boshi ishlab keldi deb shulay be. O'z aqli bilan shusha darajaga erishdi, shusha boylikqa erishdi. Lekin qarag'iz, Qarun qissasi. Qarunda narsa deydi? Men o'z aqlim bilan, o'z fikrlarim bilan, o'z tirishligim bilan jedim shusha dunyo molini dedi. Butun kishi qiziqdi, menda Qarundagi shekilli boylik bo'lsa edi dedi. Shundan Qarunni yer yutqoch narsa deydilar? Yari bizda Qarunning shekilli boylik bo'lmagan edi. Mana bu kishiga xos sifat. Adam bolasına xos sifat. Shuna ko'ra mana bunda Qirmizqa ham Süleyman. Süleymanға beyli bo'lgan tag'in bir kichkina qushchiq qissasi bor edi. Endi qushchig'i bo'lgan Süleymanning Hudhud, shulay bit ayol. Hudhud ismli qushchig'i bo'lgan. Shuni söyleyeyim-de, jamoat bugun ashulanmasangiz, bir soatdan orttirmayman, yaxshimi? Mana bir necha ilishim bilan söyleyeyim, shusha Hudhud ham Süleyman orasında bo'lgan qissadan. Allah Teala aytadi: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve tefakkadat tayra faqala ma li ala aral hudhuda am kana minel ghaibin." Bir vaqt Süleyman aleyhisselam o'zining askarlarin, o'zining bilemelerin, o'zining endi o'sha askar boshliqlarini jiyib, ertangi tekshiruv o'tkazdi. Erta bilan tekshirib chiqib o'tinisin. Narat bizni tilda shulay bir narat. Ham qori birov yo'q. Kim yo'q? Hudhud yo'q. Ayni. Kichkina yana qurshib birov bo'lsa, yarar deydi shulay. Lekin Süleyman alayhissalom Hudhudning yo'qligini bilan hammani Allah Teala narsa deydi. Benim bilen nerse buldu diye Süleyman Aleyhisselam. Yani Kur'an'da Allah Teala şuşuna aytadi. Benim bilen nerse buldu diye so'rab bera. Niçin men Hudhudni ko'rmayman? Allah o benim ruhsatimdan boshqa yo'q bo'ldimi deb ajablandi deydi. Eng birinchi Süleyman Aleyhisselam so'rab qo'ya. Benim bilen nerse buldu deydi. Biz so'rab qo'yamiz, Hudhud qayerda? Shunday mi? Bayağı Hudhud işe giriyor. Ne kilmedi şöyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Birovning kimchiligini ko'rsangiz, boshda g'ayibni o'zingizdan izlagingiz. Agarda o'zingizdan 70 turli sabab izlagingiz, 70 turli sabab topolmasangiz deyman, ularni o'zingizdan izlagingiz. Ya'ni bir qo'shanda eng birinchi tega kishiga berilmagingiz. Hatto kolxoz firmasından qopshib ko'tarib chiqib borsa-da. Yaxshimi? Chunki biz bilmaymiz adam narsa ishlab yurgani. Chunki ko'pimizning endi ko'ngilda bir o'y shulaydi. Ko'tarib chiqib bora, demak, aytmaydi. Shulay. Har kim o'zidan endi biladi. Süleyman alayhissalom so'rab bera, "Mening bilan narsa bo'ldi" deydi. Narsa bo'ldi mening bilan. Nik meni uni ko'rmayman. Shulay. Yani g'ayibni o'zidan izladi. Ne kadar zo'r bilemesi, zo'r podshohligi bo'lsa-da, kichkinagina bir qushqa narsa g'ayibni tashlamadi. Ani g'ayibni qoldirmadi. Lekin oxirdan narsa deydi? "Alla u mening ruxsatimdan boshqa
Юк булдымы ди. Һәм менә монда тагын бер сүзне әйтә. La u'adhibannahu 'adhaban shadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Yani agar u o'zini g'uzrin kitirmasa, men uni qattiq azab bilan jazolarman yoki uning boshini kesarman deydi. Tege Süleyman alayhissalomni shu qadar yumshoq etib boshlashlar edi. G'ayibni o'zidan izladi, lekin agarda qush g'ayibli ekan, narsa deydi? Men uni qattiq azab bilan jazolarman yoki uning boshini kesarman deydi. Ko'p vaqt yetakchilarga kelib o'rgatalar. Sen shunday bo'lirga tiyir. Sen bunday bo'lirga tiyir. Men senga aytsam yo'q, qishqirsam yo'q, lekin sen momiq bo'lirga tiyir. Yo'q alay tugul. Bir kuni rayon boshlig'iga kirdim. Rayon boshlig'i aytdi. Hazrat Allamin durust anlamıyorum şunda dedi. Allamin durust işitmiyorum şunda dedi. Lakin qoydag'ini jiyinga borsam da kishi nik birsi shukr etsin deydi. Mana ovullarda yurib endi yerliklarda shulay rayon boshlig'i. Bütünüsü turib basalarda narsadir qishqirg'am to'lalardi. Turib basada, sen tegini ishlamaysan, mana ishlamaysan. Mana bizga tegilay deysan, bulay deysan. Mana Alloh taolaga duo qilganda duoning tartibi bor. Ko'pigiz biladir, lekin eskirishim. Alloh taolaga duo qilganda narsadan boshlaymiz, eng birinchi narsa ishlaymiz. Allohni maqtaymiz. Ana hamd sanalar aytamiz, shulay deb. Ya Rabbim, sen eshituvchi, sen biluvchi, sen beruvchi, ya Rabbim, sen duolarni qabul etuvchi deymiz. Anlar narsa ishlaymiz? Angarshi. G'afuva qadar, g'afuva. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam salovat sharifalarimiz, ya Rabbim, ya Rasul bizga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni jibarding. Biz uni zo'rlaymiz. Ana salovat sharifalar aytamiz, shulay deb. Şuşa peygamberin üçün biz sana şükür aytamiz, shulay deb. Ham onu buyuklaymiz, ulug'laymiz. Anlar narsa ishlaymiz endi? İstiğfar qilamiz. Ey Rabbim, men sening bir gunohli bandan endi. Meni g'afur etsang edi. Gunohlarimni kechir. Bilib bilmay qilgan gunohlarimni kechir. Ya Rabbim, meni g'afur et deymiz. Ali bir narsa so'ray boshladikmi? Ali bir narsa so'ramadik. Mana hozir akrimga so'rarga bo'ladi. Mana hozir so'rarga bo'ladi. Tegilarim boshda narsa maqtaymiz, ulug'laymiz, salovatlar aytamiz, istig'for qilamiz. Anları so'raymiz. Ya Rabbim, sen endi menga mana ko'ruv salatında berasan, eshituv salatında berasan. Mana jahannam g'azobidan da qutuldirsan endi meni. Meni gunohlardan da saqlasan edingda ya Rabbim. Chunki sen menga ulayda ko'p berasan. Sular havomda da berasan shunday deb. Ko'z bergansan, quloqlar bergansan. Burnim bor, tilim bor, Allohga shukr. Tanim sog' salomat. Mana hozir so'rayda kirgan. Joylab qana. Agarda biz qo'l ko'tarib Alloh taolaga Allah saqlasin. Tillaylamay hatto. Nishab menga sen buni bermading. Nishab sen menga atigini bermading. Mana bunda bo'layni oshar, bunda tinglayni oshar. Jamoat Alloh taolo nasib etdi shunday kishini ko'rgan. Alloh saqlasin deydi. Ovulning ismini aytmang. Lekin bir ovulga borgach, bir kishini ko'rgan nasib bo'ldi. Namozda bosib turamiz. Namozda butun kishi namoz o'qiydi. Mana uramda что tosh bo'lgani, что bu kishi. Chik bosqa mana bosib turadi. Kishi sajdaga ketadi, rukuga ketadi. Bilmaganlar da qo'shilib o'qirga tirishadilar, lekin tigi bog'ona shekilli bosib turadi. Oxirdan o'zina so'z aytmadim, Hazratga aytadi. Tigi og'zi og'riymanda, shirliymanda.
Теге басып укый алмаса утырып ярый бит, нәзерәк рукукларын кылса да була. Юк, хәзрәт ди. Аның бердә намаз укыганы юк ди. Нәрсәдә соң гаеп мәйтә? Ул Аллаһ Тәгаләгә тел теш тидерә ди. Менә башта намаз укыды. Аннары вагаз өлеше булды. Вагаздан соң сораулар бирегез дигән иде. Менә теге кеше яңа гына әйткән сүзләрне миңа яудыра башлады, Алла сакласын. Ник ул тегеләй әйтми, ник ул булай әйтми? Алла сакласын әйтә. Аллаһ сакласын. Хәтта Аллаһ Тәгалә моны сәҗдә нигъмәтеннән мәхрүм иткән. Сәҗдә кылу зур нигъмәт ул. Сәҗдә кыла алу зур бәхет ул. Һәм сәҗдәнең аерым тәме бар. Менә бу кеше турыдан-туры шушыны эшли. Һәм без уйлыйбыз, үзебезнең җитәкчеләребезгә шушылай эндәрсәк ярый дип. Үзебезнең җитәкчеләребезгә шушылай бәрелсәк, бу яхшы дип уйлыйбыз. Кем катырак кычкыра, шуны кышлана дип уйлыйбыз. Ләкин җәмәгать алай түгел. Әйе, бәлки кычкырадыр кемдер. Ул кычкырганга җитәкче ярар бүтән кычкырмаса инде эшәгез инде дисә дә, ул аны эшлисе килеп эшләми белегез. Аллаһ Тәгалә безгә әйтә. Әгәр дә бөтен дөнья кешесе күфрлектә яшәсә дә, гынах кылып яшәсә дә, Аллаһ Тәгаләнең бер нәрсәсе дә үзгәрмәячәк. Әгәр дә бөтен дөнья кешесе гыйбадат кылып яшәсә дә, Аллаһ Тәгаләнең бер нәрсәсе үзгәрмәячәк. Чөнки булар һәрберсе безнең үзебезгә кирәк. Инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә шушы Сөләйман һәм Худхуд мисалында үзебезгә гыйбрәт алырга, Сөләйман һәм Кырмыска мисалында үзебезнең тормышыбызга гыйбрәт алырга насыйп итсен. Инде Раббыбыз Аллаһ Тәгалә шушы дөньяда үзебезнең кем икәнебезне аңлап, үзебезнең кем икәнебезне белеп, үз урыныбызны белеп, шушы дөньяда Аллаһ биргән нигъмәтләргә шөкр итеп яшәргә. Һәм инде әлбәттә ахирәттә Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең җәннәтләренә өмет итеп, һәм аннан җәһәннәм газабыннан котылдыруын ялынып, ялварып сорап яшәргә һәрберебезгә насыйп кылсын. Амин. Инде Аллаһ Тәгалә шушы сөйләгән сүзләрне һәрберебезгә хәерле дәрес кылсын иншаллах. Әгәр дә монда ниндидер гаип сүзләр әйтелгән булса, белегез, монсы миннән. Һәм инде гаип сүзне туры үземә әйтегез. Миннән һәм шайтаннан дип әйтәм, чөнки аның да вәсвәсәсе кирәк. Әгәр дә монда дөрес сүзләр, Коръән аятлары икән, белегез, монсы Аллаһ Тәгаләнең сүзләре. Бу Аллаһ Тәгаләнең китабыннан алынган сүзләр иншаллах. Тагын бер насихат әйтәсем килә. Кемнеңдер гаибен күрәсез икән, артыннан чәйнәп йөрмәгез. Туры үзенә әйтегез. Нәрсәнедер аңлап бетермәдегез икән, кабатлап сорарга читенсенмәгез. Бәлки кеше әйткәнне без аңлап бетермәгәнбездер. Аны башка кешегә сөйләүдән әллә нәрсә үзгәрми, үзеннән кабатлап сорарга кирәк. Инде Аллаһ Тәгалә хәерлесен кылсын, Аллаһ Тәгалә хәерле вәгазьләр кылсын.